Mwandiki munene wa kiama kia arimu Nati Rwang'iromero Caxton Miungi na uritia siasa muno abunge kurekokanu kia arimu anene bara batambaru kaita ka siasa. Miungi aduwa siasa baba ingine ndi bari kia arimu ba skuru cia kuraya kutene tomi irenjere imwe yo bakanukia mutugu ikare katumanyithia nkuluki. Mwandiki munene wa kiama kia arimu aja kaunti ya Meru takio Nati Caxton Miungi na uritia bunge baishigo mbunge mwanya bagatonya siasa kirima skuru mono akiuga ntere imwe mwarimu munene ethirate kugwatana na mubunge wa kou kana ethirata mugwatire mbaru siasene no kamubunge u agwitakirirwa ngirwa TSC akauga thamwe MPs betu baga interfere na skuru nonto kwego ntukumwe tuigagua kethira mwarimu kana principal ata supporta MP fulani rera athuragwa na MP u akuthurwa watuika noe mubunge ou areta kiri obisine ya TSC akauga muntu na rituo muntu gutera makoza nga thithiria political decision kwa uno tunaithia political decision no tutikwenda kwitha kwina political interference kwa inkwenda kuria bunge betu bagatonyera skuru cietu bagatonyera skuru iketha kwina muntu utamusupporta nagerio ria tumosore no ekenda musupportire uringi indi ageta kurwa noe nontu kinya wangu akenda kuthurwa kairi Kuruki Miungi netikanirie na mendekithe jara minister ukaria bwande ne kithure kindi karende kithire kiri TSC ukurukira mbunge nene ati skuida chirentere cia Rwanda ikandikerwa arimu bakuma nture neu na bandi kwa bakungi kandirathi ya wekethire trei uga ntu babathomithagia aso area kana Rwanda skuru ya Rwanda bandi kairo antu bao eu ni njaga sana nontu number 1 skuru ira irotirike thaje na understaffing nontu yanadire akwage insecurity aritani baba umite na aje uju baikwa kuthomithio no iba makasa nontu insecurity na bakaura na skuru ikaingwa na bagatoroka na ana bakara batu thoma na skuru irio. Number 2 kire antu baba kwandikwa na contract na bagaikwa guntu ya kum contract yo uri bwiri kunyanyiwa itike kurande mianke 5 nontu mianke 5 ikaramo gisafaira amwe nayo tegintu gikiega Muthie Miungi na ugite maugaruruku jaraja kuthithwa ni thirikari nene ukurukira Rwang'irwa kithomo jagetithia kithomo ra kwagirite muno kia CBC manto ya bari community ya competition mbesirika nenga ndene primary mbesirika nenga ndene secondary mbese yu thirikari kanenkanira jio eketha kithia bwega subject ile iradirusirwe kiri subject ira ikuthomithwa ndene ya junior secondary ikarinduswa iri ikuthomithwa na angi sponsor ba reduce subject nikenda kinya junior secondary kana irasbi bingi ikariduswa then ngwiketha ri jaga nontu nandi arimu bakombo concentrate ingi ni kugwatiania kithomo grade kuma PP1 mwanka grade 9 ewe getwa comprehensive school na ewe ingi no kuma au angira SB bingi biatua grade 10 11 and 12 nayo igetwa senior school kinyongwa ibathithire bwega no turande ukethera kwena muturo ketha akimanija kiripotera teto cia Weru ria kwarietwa ni Mutugi Kare.